खुलुमबाय बिखुमजोखौ बिजामादैया लानानै खारदों नंगौ बे बाथ्राखौ ओरैबायदि लाजिनायबो मोनदों आरो बोरैबा मुगैनायबो मोनदों सासे बिमा सोमोन्दो बिखुमजोखौ गावनि बिजामादैया लानानै खारदों बे जाथाया अबाव जानाय माला जानाय बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां मिनिगोनसोना गाबगोनसो आरोना बे जाथायखौ सासे एसामिस सेंग्राया आंनो शेयार खालामहरदों एसामिससो बानायनो होदोंमोन भिडिअखौ नाथाय आङो दिनै बर'खौनो बानायना होनोसै होननानै सानबाय अखमिया बानायनो होदोंमोन आरोना दादा भिडिअ'थ' एसामिस बनायदिबो होननानै बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव दा नाथाय आङो बर'सो बानायना होबाय नोंथांमोना नायनानै ला बिखुमजोखौ बोरै लानानै खारखो गावनि हिनजाव थासान्दियावबो हिनजावखौ नागारनानै गावनि बिखुमजोखौनो आलासि जानो फैनानै बोरै लानानै खारखो नोंथांमोना नायनानै ला भिडिअ'खौ दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअ'खौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरलायदो लोगोफोर आं मोनसे आपडेट होबावनोसै नै भिडिअ'खौ होखांनायनि उनाव बै मोनसे चेनेलाव होगोन बिनानावखौनो गावनि असे बिदाया हाबा खालामदों ओरैबायदि मोसौ सैमा गियानसाला लाजि गैयै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नेक्स्टआव नेनानै था बै मोनसे चेनेलाव होगासिनो आङो बे जाथाया माव जादों मा मादों नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय दानि जुगाव ओरैबायदि लाजिनांथाव हिनजाव लाना खारनाय गथ' गारना खारनाय बेफोरथ' कमनखासै बाथ्राया कमनखासै जेमान जोङो मिडियायाव नुगोन एमान बारासो जाबावदों जेबो लाजिनायानो गैया माने ना मिडियायाव जोङो नुबायानो थायो सानफ्रोमबो सासे हिनजाव मानसिया लाजिनो रोङै सासे हौवा मानसिया लाजिनो रोङै लोंनाय जानायखौ दासिमबो खमायाखै दासिमबो गाज्रि आखुखौ गाराखै बेफोरबायदि जायोब्ला समाजाव उन्दैफोरखौ बोरै सोलोंगोन बिसोरो माने उन्दैफोरखौसो बांद्राय फोरोंनो नागिरदों आरोना बेफोरबायदि हिनजाव मानसिफोरा गथ' गारना खारनाय लाखारना खारनाय दा नायग्रोना लानोसै जोंनि बर' नङा बेयो एसामिससो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर राङापारा रङिया नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायहरबाय बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों फोरमायहरलायदो दै लोगोफोर दै ओमफ्रायो सोरबा बुंदोंमोन आंखौ आदा नों जोंनि गामिनि नामखौ लायाखै माथो होनना बिराद गामिनि नाम गासैखौबो बुंजोबखाबाय आङो बबेबा तेजपुर होनदों आरोना तेजपुरफोरनिबो नायो आंनिखौ ओमफ्राय हरिसिंगा टंला बेफोरखौ आंथ' बुंखाबाय उदालगुरि साइड होनना बुंखाबाय लोगोफोर बेफोरखौ आं बुंहरदोंमोन आदा आं टंलानिफ्राय नायदो जोंनि गामिखौ मानो बुङाखै होनना बुंदों आरोना कमेन्टनि गेजेरजों थेंक इउ स' माच टंला उदालगुरि एसे बुंखाबाय आङो तेजपुर गासिबो नायखायो आंनि भिडिअखौ दा लोगोफोर दा नायग्रोना लाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ दे लोगोफोर ৰাতি আছিলে লেট্ৰিন কৰিবলৈ যাওঁ বুলি বাহিৰলৈ প্ৰায় 2টামান বজাত আৰু কি বুলি কয় উঠোৱাত মই মানে নেযাওঁ বুলি গম পাইছিলে ছোৱালীজনী দেহাটো ঠিক নাছিলে নেযাওঁ বুলি গমো পাইছিলে চাগে সেইকাৰণে মোক মৌচুমক উঠাই দিবলৈ ক'লে মৌচুম মানে কোন মৌচুম মোৰ হাজবেণ্ডে উঠাই দিবলৈ ক'লে তেওঁ উঠাই দিলোঁ মই আৰু উঠাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ গুচি গ'ল মোৰ টোপনিৰ পৰা জাগিলোঁ আৰু বহু সময় সিহঁতি নাই অহা মোৰ সন্দেহ জাগিলে মই কি কৰিছে চাওঁ বুলি কৈ পিনি টৰ্চটো লৈ পিনি গ'লো হাততে কটাৰী এখন লৈ পিনে গৈ পিনি মৌচম বুলি মোৰ মানুহজনকে মাকে মই মাতিছো এনেকে কৈ টৰ্চটো ঘূৰাই পিনি মাৰি দিছো মোৰ কাষতে সিহঁত দুজনক মই দেখি পাইছো বেয়া অৱস্থাত সিহঁত দুইজনে মানে বেয়া অৱস্থাত শুই থকা দেখিছো মানে আৰু মোৰ ওচৰলে মোৰ মানুহজন চৰি কৈ পিনি আহিছেগে কোন বাগানতে দুইজনে মানে বেয়া অৱস্থাত মই দেখি পাইছো আকৌ ভিতৰলৈ আহি পিনে মোৰ বেহুচ সেইখিনিতে পৰি যাব লওঁতে মোক ভিতৰলৈ আনিছে ভিতৰলৈ আনি পিনে মোৰ চিঞৰি দিবলৈ লওঁতে মোক মুখখনত মোৰ মানুহজনে যেনেকে টিপা দিছে কৈছে তই নিচিঞৰিবি মায়ে মোক হাতখন তেনেকে পাক মাৰি ধৰিছে আৰু দৰ্জাখনত ঠেকনি দিছে 3ডাল মই খুলি যাব যাতে নোৱাৰো মই কৈছো যে মই বৰ্তাহঁতক কৈ দিম মোৰ দাদাহঁতক কৈ দিম মই সিহঁতৰ ঘৰত যাওঁ হেদে কোৱা দেখি মোক মানে হাতত এনেকে ধৰি মুখত টিপা দিছে বিছনাখনত শুৱাই থৈছে তেনেকুৱা স্থলত মই ছোৱালীজনী বুকুতে লৈ মই বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ যেনে তেনে মই দৰ্জাখন খুলি দৌৰ মাৰিছো আৰু বৰ্তাহঁতলৈ যোৱা মানে সিহঁতি কাপোৰ কানি পিন্ধি মুঠতে মানে কেই ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে কাপোৰ কানি পিন্ধি ৰাতি স্কুটি লৈ পিনে পলাই গুচি যায় দুইজন এই দুইজন কি হয় তোমাৰ মোৰ মানুহজন আৰু মোৰ মা মোৰ নিজৰ মাৰ নাম কি ভনেশ্বৰী ৰাজবংশী আৰু মানুহজনৰ নাম প্ৰণৱ সোণোৱাল এইখন কি গাঁও এইখন আদৰ্শ গাঁও হয় এতিয়া এই বিষয়ত পুলিচৰ কাষ চাপিছে নেকি হয় এখন এজেহাৰ দিছো কালি গৈ পিনে দি থৈ আহিছো এতিয়ালৈকে পুলিচে মোক কোনো যোগাযোগ কৰা নাই এতিয়া মই মুঠতে উচিত সিহঁতি শাস্তি পোৱাটো মুঠতে মোক লাগে আৰু সিহঁতৰ দুজনক মোৰ সন্মুখত মুঠত লাগে মোৰ পুলিচে উচিত মুঠতে মোক শাস্তিটো সিহঁতক দিয়ক মোক ন্যায় দিয়ক মই সেয়াই বিচাৰোঁ